ҳамасола ҳафтаи аввали моҳи октябр дар саросари мамлакат рӯзи омӯзгор чун нишони арҷгузорӣ ба заҳмати устодон, муаллимон ва нақши онҳо дар тарбияи ҷомеа таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент ҷамъомади тантанавӣ бо барномаи фарҳангӣ баргузор гардид. пеш аз оғози чорабинӣ, раиси шаҳри Панҷакент бо ҳамроҳии намояндаи раёсати маорифи вилояти Суғд Бахтиёр Сарҳадов аз намоиши ҳунари дастии омӯзгорону хонандагон дидан карданд. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Бахтиёр Сарҳадов паёми табрикии муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро бахшида ба рӯзи омӯзгор қироат намуд. гуфта шуд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳояшон вобаста ба мақому манзалати омӯзгор чунин баён доштаанд: миллате ки омӯзгори асил надорад, ҳеҷ гоҳ ба ягон мартаба намерасад. ифтихор ва сари баланди мост ки тоҷикон аз қадим соҳиби китобу қалам, илму маърифат ва олиму омӯзгор буданд, ҳастанд ва дар оянда низ хоҳанд монд. боиси ифтихор аст ки рӯзҳои аввали соҳиби истиқлол гардидани кишвари азизамон таҳти сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи беҳтар кардани вазъи зиндагӣ ва кору фаъолияти омӯзгорон таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир карда шуда, барои омӯзгорон дар санадҳои қонунгузорӣ имтиёзҳо муқаррар гардиданд. дар сатҳи вилоят ҳамасола ҷудо намудани қитъаҳои замини назди ҳавасмандсозии омӯзгорони пешраву навовар, таъсиси ҷоизаҳои раиси вилоят барои беҳтарин муассисаи таълимӣ, беҳтарин муассисаи таълимии томактабӣ, роҳхати ройгони омӯзгорон ба осоишгоҳ ва тақвият бахшидани иқтидори моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ аз дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумати кишвар башорат дода, дар маҷмӯъ барои баланд гардидани манзалату обрӯи омӯзгорон дар ҷомеа мусоидат мекунад. шумо устодону омӯзгорони муҳтарамро зарур аст ки ҷавобан ба ғамхориҳои давлату ҳукумат рисолати бузурги ба насли ҷавон омӯзонидани донишу маърифат ва касбу ҳунарро боз ҳам густариш бахшида, бо ин роҳ дар тарбия намудани ворисони арзандаи халқу миллат талош намоед. зеро дар шароити тағйирёбандаи фазои сиёсиву иҷтимоии ҷаҳонӣ имрӯз дар зеҳну шуъури кӯдакону наврасон ва ҷавонон тақвият бахшидани ҳисси баланди миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ, эҳсоси ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ифтихори ватандорӣ талаби давру замон мебошад. бо эътимод ва итминони комил изҳор медорам ки омӯзгорон чун нерӯи пешбарандаи ҷомеа минбаъд низ дар баландбардоштани сифати таҳсилот, тарбияи насли ояндасоз ва худогоҳу ватандӯст, дар пойдории сулҳу ваҳдат, худшиносии миллӣ ва бунёди ҷомеаи навин саҳми сазовор мегузоранд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент омӯзгорони шаҳру деҳотро бо иди касбияшон табрик намуда қайд кард: таҷлили рӯзи омӯзгор дар кишвар шаҳодати он аст, ки пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақшу ҷойгоҳи шумо омӯзгорон ва устодони арҷмандро дар тарбияи насли ояндасози кишвар, боло бурдани сатҳи маърифати ҷомеа сазовор арҷгузорӣ менамоянд ва рушди соҳаи маориф дар сиёсати иҷтимоии давлат меҳварӣ дониста мешавад. дар ин раванд дар шаҳри бостонии Панҷакент бо сармоягузорӣ аз манбаъҳои гуногун давоми 33 соли соҳибистиқлолии кишварамон 47 бинои нави муассисаҳои таълимӣ ки 45 тои он муассисаи таҳсилоти умумӣ, 2 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва 82 синфхонаҳои иловагӣ бо 9883 ҷойи нишаст сохта шудааст. ин муассисаҳо бо харҷи миллионҳо сомонӣ аз бюҷети шаҳру вилоят, маблағи аҳолӣ, тариқи ҳашар ва бо дастгирии соҳибкорону саховатмандон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бунёд гардиданд.
ҳоло наздик ба 60% бюджети маҳаллӣ барои таъмину рушди соҳаи маориф равона шуда, дар маҷмӯъаи солҳои соҳибистиқлолӣ музди меҳнати кормандони соҳаи маориф 21 маротиба баланд бардошта шуд. аз 1 июли соли ҷорӣ маоши кормандони соҳа боз ба андозаи 40% зиёд гардид, яъне маоши онҳо то имрӯз қариб 8 баробар зиёд гардидааст. барҳақ сармоягузорӣ ба нерӯи инсонӣ ва пеш аз ҳама ба таълиму тарбияи наврасону ҷавонон беҳтарин ва самарабахштарин сармоягузорӣ мебошад ва хушбахтона ин ба як рукни муҳими сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат табдил ёфтааст. ин маънӣ дар суханронии пурмуҳтавои пешвои муаззами миллат дар рӯзи дониш соли равон бори дигар таъкид шуда, аз ҷумла дар муроҷиат ба омӯзгорон гуфта шуд: шумо муҳтарам омӯзгорон ҳамеша дар ёд дошта бошед, ки рисолати муқаддаси тарбияи инсон ва ташаккулдиҳии шахсиятро ба дӯш доред. ба фарзандони мардуми Тоҷикистон саводу маърифат, илму дониш ва касбу ҳунар меомӯзонед. бубинед, ки кӯдак вақте ба мактаб меравад, чӣ қадар ақлу фаҳмиш дорад, чӣ қадар дониш дорад, чӣ қадар хондаву навишта метавонад ва дарки ӯ оид ба ҳаёту зиндагӣ дар чӣ сатҳ аст? тақрибан ҳеҷ. аммо омӯзгор аз ӯ дар муддати 11 сол як инсони комил тарбия мекунад. ана ин аст рисолати инсонсозии омӯзгор, яъне ояндаи давлат, миллат ва ватанро маҳз омӯзгор месозад. бо итминон изҳори умед мекунам, ки шумо омӯзгорону устодони арҷманд ба қадри ин ғамхориҳову ин баҳои баланд мерасед ва дар тарбияи насли наврас дар рӯҳияи худшиносию ватандорӣ боз ҳам нақши арзанда мегузоред. ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз оғози даврони соҳибистиқлолӣ ба ҳалли масъалаҳои рушди соҳаи маориф ва илм, фароҳам овардани шароити мусоид барои таълиму тарбияи наслҳои ояндасози ватан ва омода намудани кадрҳо барои иқтисоди миллӣ бисёр иқдомоти созанда ва ба ояндабинонаро амалӣ гардонид. зеро давлатро танҳо мутахассисони соҳибтаҷриба, шахсиятҳои худшиносу ватандӯст обод мекунанд. дар шароити пешрафти босуръати илм ва техникаву технология танҳо кишварҳое рушд мекунанду мақому ҷойгоҳи сазовори худро нигоҳ дошта метавонанд, ки мардуми босаводу соҳибмаърифат, олимону донишмандон, кадрҳои баланд ихтисосу ихтироъкор ва техникаву технологияҳои ба талаботи замона ҷавобгӯй дошта бошанд. муҳайё намудани заминаҳои ҳуқуқии рушди маориф аз ҷумла қабули қонун дар бораи маориф, роҳандозии густурдаи ислоҳоти соҳа, таҳия ва татбиқи барномаҳои давлатӣ дар соҳаи маориф, муҳайё намудани пойгоҳи моддии соҳа, ба тадриҷ зиёд намудани маоши омӯзгорон аз ҷумлаи иқдомоте аст дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат пайваста ба амал бароварда мешавад. зиёда аз ин, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронӣ дар рӯзи дониш ба сохторҳои марбутаи мамлакат дастур доданд, ки лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгорро таҳия ва барои баррасӣ ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. баробари ин бояд таъкид намоям, ки бори асосии таълиму тарбия ба камол расонидани насли ояндасози миллат ба дӯши омӯзгорони арҷманд вогузор шудааст. барҳақ маҳз шумо ҳастед, ки наврасону ҷавононро ба интихоби касбу ҳунар ва роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят мекунед. маънии вожаи муаллим таълимдиҳандаи илм ва соҳиби илм аст ва ӯ набояд лаҳзае аз омӯхтан фориғ бошад, то ба шогирдон чизе дода тавонад. рисолати муҳимтарини омӯзгор низ аз андӯхтани дониш аз барнамудани усулҳои нави таълим, огоҳӣ аз технологияи нави иттилоотӣ чун як манбаи муҳими донишандӯзӣ дар пиндору рафтор ва гуфтор, намунаи ибрати аҳли ҷомеа будан ва аъло донистани забони модарӣ ва давлатӣ аст. хушбахтона аксари омӯзгорони арҷманди мо маънии ин рисолати пешаи худро хуб дарк менамоянд
ва ин дар афзудани шумораи ҷоизадорони озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фурӯғи маърифат, олимпиадаҳои фаннӣ, қабули хатмкунандагон ба макотиби олӣ ва коллеҷҳо ифода меёбад. соли равон 92% хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи шаҳр, ки аз нисф зиёдашон духтарон мебошанд, барои қабул шудан ба донишкадаи коллеҷҳо ба Маркази миллии тестӣ ҳуҷҷат супориданд ва мувофиқи маълумотҳои пешакӣ қисми зиёди онҳо донишҷӯ шуданд ва ҳоло низ марҳилаи қабул ба макотиби олӣ идома дорад. ҳамчунин 14 нафар хонандагону донишҷӯён дар даври вилоятии озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, 9 нафар дар озмуни илм фурӯғи маърифат дар вилояти суғд ғолиб омада ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд. бо изҳори умеди он ки омӯзгорони арҷманди мо ин рисолати аслии худро ҳамеша дар ёд дошта бошанд, бори дигар шумо омӯзгорони азизро бо иди касбиятон муборакбод гуфта, бароятон саломатӣ ва дар ҷодаи иҷрои рисолати бузурги касбӣ ва инсониятон тарбияи насли наврас барору комёбӣ орзу мекунам. барномаи рангини ҳунарӣ ки аз ҷониби ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент намоиш дода шуд, хотири иштирокчиёнро болида гардонид. عاشق به تو گشت آن زمان، هر کس که رخی تو دید جان، عاشق به تو صد هزار عاشق در قید تو شد ز بحر دانا، مرغ دلی صد هزار عاشق در قید تو شد ز بحر دانا، پیری نگاهم گذشت از جان، ابروی کجی تو شد کمانم، خون شد دلی ما چرا نگویی حرفی زی وفا از آن دهانم. خون شد دلی ما چرا نگویی حرفی زی وفا از آن دهانم.
حسینی جبینی تو اسمم رنجیده از آو شکم همانم گشتی به جهان خسانت را با پیری ملامت نشانم گشتی به جهان خسانت را با پیری ملامت نشانم دی جانا عاشق به تو گشت آن زمان
رفشن همیشه توی چون هیکلی درگاه وجدان تو باشی روی عالم گرم باشد تو باشی قلب آدم نرم باشد تو باشی حکمت و اندرز و تعلیم اگر باشد کمالی شرم باشد معلم ای معلم ای معلم خدایی مهر و عشق و دانشجویی زیرویت مهر بارد مثل دریا که نامت جاودان بادا و دنیا و پهلویت همیشه رهبری ما معلم گوید و تاجی سری ما عزیزی دولتی ما سلطی ما معلم در دلی ما در بری ما معلم بهتر از جان استی از جان و دنیا نوری خندان استی خندان و نامی تو جهان رفشن همیشه توی چون هیکلی درگاه وجدان معلم ای معلم ای معلم خدایی مهر و عشق و دانشجویی زیرویت مهر بارد مثل دریا که نامت جاودان بادا و دنیا این کشوری ما مکانیت شد امروز از چهره مردمش پدید شد امروز بر تاجیکی عالم از سخای پیشوا هم خانه بخت و هم امید شد امروزهای هم خانه بخت و هم امید شد امروز شکرانه نامی وطن و نامی وطن شکرانه صبحی وطن و شامی وطن شکرانه هر نفس کی با او بکشم یاره شکرانه ماهی گوشه بامی وطن شکرانه ماهی گوشه بامی وطن
شعر و سرودها داره چلونکی و نوعی تو قلبی امروز یاره در لب سخن و شعر و سرودها داره شکرانه نامی وطن و نامی وطن شکرانه صبحی وطن و شامی وطن شکرانه هر نفس کی با او بکشم یاره شکرانه ماهی گوشه‌ای بامی وطن شکرانه ماهی گوشه‌ای بامی وطن شکرانه ماهی گوشه‌ای بامی وطن انتظاری راه دل بسته ای نگاه چشم انتظاری راه دل بسته ای نگاه از بحر من گذشتی بر خدا پناه از بحر من گذشتی بر خدا پناه انتظاری راه دل مسته این نگاه چشم انتظاری راه دل مسته این نگاه از بحر من گذشتی بر خدا پناه از بحر من گذشتی بر خدا پناه آیا نگفته بودم آتش بزن به جانم آیا نگفته بودم آتش بزن به جانم تو میروی و به تو من لاله خزانم تو میروی و به تو من لاله خزانم چشم انتظاری راه دل مسته این نگاه چشم انتظاری راه دل مسته این نگاه از بحر من گذشتی بر خدا پناه از بحر من گذشتی بر خدا پناه با وفا توی یاره کی بی وفا منم صاحبی دو جهان توی سائل و بی نوا منم عاشق مبتلا توی لایق زد بلا منم قاصد مجده ها توی وارثی اخده ها منم نور توی زیا توی اختری لحظه ها منم تو هم آوازی منی بالو پروازی منی در جهانی من تو محرمی رازی منی چشم انتظاری راه دل بسته این نگاه چشم انتظاری راه دل بسته این نگاه از بحر من گذشتی بر خدا پناه از بحر من گذشتی بر خدا پناه از بحر من گذشتی بر خدا پناه از بحر من گذشتی بر خدا پناه
تاجیکان و تاجیکستان زنده باد عقل مادر زاده انسان زنده باد میکشاید پخته های راز را رازدان و رازداران زنده باد میکشاید پخته های راز را رازدان و رازداران زنده باد تاجیکان و تاجیکستان زنده باد عقل مادر زاده انسان زنده باد اشک مادرها نریزد ای خدا خاطر و جمع و پریشان زنده باد هم ردیف صلح و شادی و امید شعله خورشید تابان زنده باد هم ردیف صلح و شادی و امید شعله خورشید تابان زنده باد تاجیکان و تاجیکستان زنده باد عقل مادر زاده انسان زنده باد سبع حرف قرآن زنده باد تا نویسد نامه نارین سو عشق در مغز و دل و جان زنده باد تا نویسد نامه نارین سو عشق در مغز و دل و جان زنده باد تاجیکان و تاجیکستان زنده باد عقل مادر زاده انسان زنده باد تاجیکان و تاجیکستان زنده باد عقل مادر زاده انسان زنده باد حاضرین گرامی، محترم کارمندان ساحه معارف، استادان و آموزگاران، در این لحظه های خاطرمان و فرحبخش آموزگاران و اهل علم و معارف مملکت، از این رو جامعه باید خوب درک نماید که احترام به آموزگار احترام به آینده ملت است. آموزگار شخصی است که با نور سواد و معرفت و علم و دانش حیات جامعه را روشن می سازد، خرافات و جهالت را از حیات جامعه بیرون می کند.
و سازندگان و آبادگران آینده وطن را به کمال می‌رساند. بری خورشید تابان یادگاری سوخت و سامان خانه امید و ارمان دولت من تاجیکستان خانه امید و ارمان دولت من تاجیکستان از سرافشان تا بدخشان از خوجنده تا به قتلام مسکنی دل مسکنی جان دولت من تاجیکستان از سرافشان تا بدخشان از خوجنده تا به قتلام مسکنی دل مسکنی جان دولت من تاجیکستان دولت من تاجیکستان گافری ارمانی تاجیک صورت وجدانی تاجیک تخت و بخت و شانی تاجیک دولت من تاجیکستان تخت و بخت و شانی تاجیک دولت من تاجیکستان این همه شادی مبارک وقتی سامان مبارک جشن آزادی مبارک دولت من تاجیکستان این همه شادی مبارک وقتی سامان مبارک جشن آزادی مبارک دولت من تاجیکستان دولت من تاجیکستان دولت من تاجیکستان زیهی آموزگار زیهی تربیتگر زنده باد تاجیکستانی صاحب استقلال ما با شمایم پیشوای معظم ملت برای اشتراکتان تشکر سلامت و سربلند باشد باری دیگر تنتنه های روز آموزگاران مبارک